ikosa ryanjye ikosa ryanjye ikosa ryanjye. ubushize mu nkuru ikosa ryanjye twari kuri episode yayo ya 17 twasize Chris amaze kubwira Jessica ko amasomo ashobora kuba yarangira mu gihe kitari giteganyijwe akarangira vuba. Tugeze kuri episode ya 18 hashize amezi 6 Chris amaze kubwira Jessica amakuru twabonye muri episode yashize. Turi kuwa Frank ku meza, papa Frank ndetse na mama Frank, na Frank bari gusangira. Mama Frank asohotseho gato asiga papa Frank ndetse na Frank bari gusangira. Nuko Frank: ese papa, hari ikintu nshaka kukubaza. Oh, nta kibazo Frank, mbaza ndakumva. Papa, hari amakuru y'umwana papa Jessica yabyaye hanze wabuze? Oh? Frank, ibyo se wabikuye he kandi? Papa, kandi rwose umbwiza ukuri pe. Papa Frank akiganira na Frank, mama Frank ahita agaruka, nuko mama Frank akubwira iki se Frank? Ibintu muri kuganira mwamishe numva muri kuvuga mwongorera n'ibiki? Naho ku rundi ruhande mu gihe kwa Frank bo bari barimo biganirira bari ku meza, Jessica yari arimo yandikirana na Chris kuri telefone nk'uko basanzwe babikora, cyane ko bategeranye. Nuko mu gihe Jessica yari arimo yandika agiye abona Frank arimo aramuhamagara. Hello Jessica, amakuru, how are you? Oh, hi Frank, meze neza, wowe se amakuru? Meze neza. Gusa Jessica, ndagushaka kugira tuganire, sinzi niba waboneka. What? Frank, like why? Uranshakira iki se? Umva Frank, nizere ko atari bya bintu by'urukundo rwose, biriya bintu nakubwiye ko bidashoboka pe. Oh, it's okay Jessica, ntabwo ari iby'umubano wanjye nawe, ariko nabyo ugomba kubimenya byihuse Jessica, trust me. Frank, ni ibiki utambwira kuri telefone? Ntabwo mbyumva. Ahubwo gerageza rwose dushaka ukuntu duhura pe byihuse. Reka nkubwire Frank, ngiye uri kuntera ubwoba pe, nkubwije ukuri uri kuntera ubwoba. Ya nyine nitubonana nibwo uri buze gusobanukirwa ibyo ndi kukubwira ibyo ari byo n'uburemere bifite. Ni naha dusoreje episode yacu ya 18. Frank arashaka kubwira iki Jessica? Tubibutsa ko iyi nkuru muyitegurirwa ndetse mukayandikirwa na Giramata Angelique ndetse na Obedi Bizimana. Wayicitswe wayisanga kuri YouTube channel yacu wanditsemo Abasirimu TV. Ubwo rero nyarukira urebe n'ibindi bice byagiye bitambuka ndetse n'ibindi bice bigize ikiganiro, harimo nka biratangaje byose bigenda bijyaho kuri YouTube channel y'Abasirimu TV.